Anya laki din! Ay, makapabwisit at talaga ti kastoy. Saan ko ang maawagan ti gayem ko? San ka kumamot nga umanong kita kasta bakay? Amangan mo isimsimpada pa ilaang dagiti natumba apos ti kuryente. Isimsim pa pala nga ibagbagamat. Idi pa'y kalman nga wan kuryente. Kat mawatang kumamot, ah? Delikado mo ti trabaho dagiti linemen ka. Sana basta-basta. Delikado manon nga ibagbagamat. Kat mabaybayadan damat. Nagdakkel ti baybayadan tayo iti kuryente nga kastoy latan. Kas itin ako na, mawatam kuma. Anya nga tano i-post ko iti Facebook dagita nagbubontog ti trabaho da alignment. Asos, Berta, agar aramid ka man, iti magusto na ko na ako. Anya laki, iti na natin bakit ka. Ay, talagang awan pa'y laang kuryente ita. Aglaba ak man langan. Handwash. Ay, salbagkit di ti kastoy. O, kumare, nagsapa ka mo nga aglablaba. Kasla, saan ka nga apektado iti brownout Anya saan nga ibagbagamat po rin. Apektado. Mabisbisit ak nga rudin. Ura siyak nga rod, kumare. Apektado ak mo ta. Numkun kunada mo't nga isimsimpa ka nun dagiti linemen. Isimsim pa nga. Nagbubuntog na nga gargaraw nga. Nakitam ka de, dagiti post ko iti Facebook. Nako, kumare, wan nakita. Nalabos ka mo't. Pagsasawam mo tin dagiti linemen. Kasanumat nga min. Makabwisit da. Manumat nga aldaw da iti a brownout. Si kakit di mo't. Ay, wan gayam. Nakitak iti post mo akasla problemado ka unay asaan mo ang makontak ti gayam mo nga ibagbagam. Asino ay aday jay? Kwa. Ay, basta. Lipata mo, no anya ti in-post ko, mare. Kumare. Kasla hagad ka ita, Stress kan samatan ka po iti brown out. Ay, naku nampay. Ma-stress ka talagan. Jack, lakit di ka ba ilan ti kastoy? Naku, kumare. Awatim ka dilatan. Amo matananari ka ti trabaho dagiti linemen. Sana just ti trabaho da, you know? Kasanumat nga min. Nagbayagan da ito'y a brown out. Saan ko na maawagan ni... Ni? Asino? Ituloy mo anya lagi din. Saan mo ang maawagan ti lineman mo? Kasta ka di? Si kakit di mat. Awan lineman ko. Di kayat ko asawan, jak maawagan ti gayem ko nga da iti sabali a lugar. Aha! Di ko namkit di. Kasta una apong dud mo, kaputa saan mo ang maawagan ti number Tom. Kasgela dahi ta? Oy, kumare. Ang mga nadamak ang agkin ka narigatan. Danag mo na ya. Awan ti agdang-dangag. Iso nga minimon. Dahito'y brown out ti magagapon o apay asaan kayo nga nakita iti pangisuksukatam. Kinilakay mo. Ay basta, saan apudno dayta, kumare? Hoy, nagbuntog ka alignment. Manang Berta. Si kamat kayam. Ada ka di pa'y saan yun, ay simpa? Manumatan nga aldaw ngawan kuryente. Ammom ka di dayta, Pasensya ka kuman, Manang Berta. Ado pa'y ngamin di simsimpami. Kanamo tayo mat anapig sa tilimabas a bagyo. Kat, anya kumaita? Trabaho yu dayta. Iso anas ka napaspasan nyo kumamat. Aywan gayam, nakitam ka di ti post ko iti Facebook? Aywan manang. Nakita nga rod. Kat, anya ti makunam. Pudnumat dagiti impost ko, saan ka di? Nagbubuntog kayo kunakmanan. Manang Berta. Pasensya kay kuman. Sapay ko mata maawatan nyo, mate. Tapno iba kakada kayo. Saan na makatultulong dagiti agkakadakas nga impopos iti Facebook? Anya sana makatulong? Kat pudnumat
Darasan nyo nga isimpa dagiti nasken nga isimpayo. Tamasapol konti kuryente. Pasensya talaga, manang. Ar-aramidon mi mati amin nakabalan mi kahit. Takdaram day nga ibagbagam. Tano saan? Ipatulpo kayo. Salbag kayo kitde. Oh, kumare. Kasla problemado ka man na. Anya kay manan tinaban mo imbagaan ka dagiti lineman. Ay katnapan ko manan pinagsasawan ida Nakabumbuntog da nga gargaraw. Saan ka kumamada kasta, kumare? Kasi madagiti lineman nga grab-trabaho. Tapno agsublilain di kuryente tayo. Kasalumat nga min. Manon nga aldaw. Sakit nagbubuntog da. Umabutan ang makalawas at maawagan ni. Ni kabit mo, kasta ka di. Ay, amina mo an, kumare. Ay, si kakit dimat kumare. Nakapigpig sa day tangiwat mo. Saan ka kumamot basta mamat pati ka dagiti chismis amang mangeg mo. Chismis? Ha? Kano amin na tao dito lugar tayo, kat amo da nga adda kabit mo. Kamay sa, nakitak man na nagiti post mo iti Facebook. Grabe ka man. Pagsasawa man talaga nagiti lineman. Saan nabali tapod no matibagbagak? Ay! Nalabas kan! Di ka lamasyan ka nagiti lineman na pagsasawam? Anya? May sapay! Dahil tatibaragan ka. Awan lang nga rin may tultulong mo. Ngam nagatumay lang nga sat-sat mo. Salbag ka! Abi kasta ti kulay da pingping mo, Berta. Tinungpanak tiyawanan bay na bakla. Anya? Abi tinungpa na ka. Anya tinaramid mo? Inong tanak gapo ka dagiti post ko iti Facebook. Nakunana nga awan ka no ti may tultulong ko asuman na uak. Imbagak mo't ngamin gan ka ba kay? Sana kung kumpurmiting kay pupos iti Facebook. Gumawa mo tidingdeng kam. Kasanumat nga min. Nabaybayagan dahi ito ya brown out. On and off ti cellphone ko. Numalpasak nga agpost ko't idepagmanan. Ay, anya lakit din. Amom, Berta. Gusto tinarami daya baklang ka. Mas makatulong ka no agulimag kan urayim latan nga agad da di kurinte. Awanin ta dope angem. Ngem ka angem. Amirisem kida na imbag-timbagak. Kan timakagabaw no apay at tinungpana ka. Makabannog ka talaga tag trabaho. Ado pa'y tinaskan nga isimpa. Awan nga ron. Kabayatan nga da, tayo dito yung marigrigatan ka mabamban no gamang isimsim pa. Adamot dagiti tawa sana makauawat. Kaya't dakit may subli ada, gusti kuryente. No maminsan, makabwisit dan. Nakadkadlawan na bambannog kayo Uwan nga rod po rin. Makabannog ka talaga. Adoy ti imat ko ang merienda para kada kayo. Ay na, agyaman kami unay puring. Awan anyaman na. Amok na bambannog kayo. Iso anang isaganak iti merienda para kada kayo. Ay kasta ako ma. Imbis nga da ka dita amas asar nga awan kuryente, agaramit ka lang nga iti merienda dagiti lineman. Nakatulong ka ba ay? Wan mo't Maala, agmerienda kayo nga rodan. Ay naimbag ka pa'y poreng. Naramid mo tinangipan iti merienda dagiti lineman. Ay wan nana, itay pa'y ngamin atan tanawak ida tawa mi. Amok na bannog da. Iso anang ipanak iti pancake kun kape. Ay uwan iso ka pa'y atulong mo mo't kadakwada. Iso mo lang awan kuryente. Kat awan maararamid. Nagluto aklatan iti meriendada. Ay kasaya atan day ta. Imbis nga da ka dita nga agong ungat gapo iti kaawan ti kuryente. Tumulong ka pa'y kidi
Saan akas kini Berta? Akas la ipatay nan ti kaawan ti kuryente? Dayjay ma, parikot na unay ti kuryente. Saan nala maawagan ti kabit na, iso akas jay. Kasta unay arurod na kadagiti linemen. Anya laki din. Berta, puno ka day at tinungpa na ka ni bakla. Ay, wala na. Nagsakit mo't at itong pana. Awan mo't tidakas nga raramidag. Anya nga awan mo't nga ibagbagam. Apay, dagiti post mo iti Facebook may papan iti kaawan ti kuryente. Apag sasawampay dagiti lineman. Saan adakas day jay? Kasanumat nga minana. Manumatan nga aldaw. Jak maawagan ti... Tay? Ti kabit mo kunam kidi ah. Ni, da kayumat kit di nana. Tangiwat yuman. Chismosa kayumat amaysa. Ay, sorry ah. Berta, saan ka kadi ang mabaeng? Amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda ti aramid mo. Anya kumaita. Tinapatag kanya kat naragsakak. Kasanaw ti asawam. Basta. Makamumat na. Basta siya. Kayat kun amay subli ti kuryente. Kayat kun nga awagan ti... Ay, nagadoka nga. Ay, Berta, agbalbaliw kan. Ada ka diti asawa, Manong? Awan mo ni Berta. Api ka di. Singre ko maiti utang na kanya. Naku nanay tayo, mapan ka namang sapul iti at the generator na. Mapan siguro makicharge sa. Anya? Ay na, talaga saan na makaan-anos na dya Berta iti brown out. Sana nga may namawagan ti lalaki na. Ha? Anya tibagbagam? Anya lalaki? Ay kuha. Ay awan day jay Manong Timyong. Ang akulaan. Ibagam tipod no. Anya lalaki? Mala. Alaman langan. Tapno amuam. Nabayagan nga dalalaki ni Berta. Iso akas la nasilian ti ubet na ita asaan na makatal na. Ta saan na kami na maawagan. Gapo iti kawan ti kuryente. Anya? Wan, puno ti bagbagag. Ure asino dito ayan tayo ti pagdamagam. Ket amuda ko nagtumad. Amin na tao dito ayan tayo ket amuda tayo ta. Nasaya at nagawid kasi ka, Berta. Ne, apay akas na tilangam timyong. Kan apay nga agong ungat ka. At dapay laganas mo agdamag. Ha? Alaam amin akawas mo ta pumanawan. Ammo kunti amin maipapan iti lalaking Berta. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Lakay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Awanan ti ado pa sa osaro. Di ko na, alaam amin akawis mo ta pumanokan. Makidan na ka ni ti lalaking no iso. Anya? Isumot lagaya makasta unay arurod mo. Gapulang iti panag brown out na. Gaputa saan mo ang makontak ti lalaking. Kasta ka din. Lakay, sana pudno dayta. Pangaasim ta saan ka kumamata basta mamatpati iti anyaman nga ibagbagat iti tattao. Pangasim ta pumanokan. Diyak kaya't amakita ti panagrupropam. Panaw! Aw, apay dagita kawas nga imat mau Berta. Nana. Nay, hapay, anyat mapaspasamak kan ka. Pinagtalaw nak ngaminan ni Tim yung ijabalay mi, nana. Anya! Wanana, pudno ti pagbagak.
No asino nga tangamin ti awanan bayan na napanangidandanon ken kwa na iti anya la dita. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Naman nga minon nila kay ko ti maipapan kada kami iti boyfriend ko iti ili. Ay na, kasta na ya pungtot na kanyang. Iso a pinagtalaw na kun ah. Ay na, daytan ah. Apay, ada nga minayam, palimad asaan amaamuan. Kas kalanay anak idikalman. Nana, jak amoy tano sa dino ti papanak. Aha, ambom ti agaramid iti saan anasayaat, ngam saan mukit din nga amaw no anya ti aramidam ita. Ay dang nga, anya lakit din. Oh, anya ita Berta. Gapoy ti brown out na mo nilagay mo ti aramid mo. Anya? Gapoy ti brown out. Naamuan namin di tao nga iso nga umanungit ka. Gapula ang dasaan mo ang makontak ti lalakim. Salwag ka. Ti ko namkit di. Sikat tinangidanon kanila kay ko. Iso akas taunay apungtot na kanya. Awanan kay tibain. Yes, of course. Aminak. Juan. That's true. Siya ang tinangidanon kan kuha na. Kaya't ko amaamuan na, tapno ikanagay di pagnakmam. Kapukan ka. Pinagtalaw nak nila kay ko di na oras. Papanak nga ro dita. Ne, ay kat mapan mo danunan at ilalakim. Ang mga nota generator na. Saan ka ngagparikot iti kuryente? Ay na, makapangariyat ka bakla. Awan pa'y nasayat ana aramidang. Oh, I don't care. Wala akong pake. Ha? Tinapatag. Kat naipagakin nila kay mo, ti aramid mo. Aday ta, gapo iti kauungot mo, iti kaawan ti kuryente, na amuan lang aron nilakay mo ti aramid mo. Wan nga rod mari. Oh, anya nga ita, inaklon mo matlaangan nga daramid mo. Parikot ko ita no sa dino ti papanak mari. Anya? Kasta unay nga minapungtot nila kay ko kanya. Ay, kat aramid mo day tayo sa arumbang lang ka mong ti aramidam. Agar aramid kan tumat. Ay, una yun ti kastuyaya. Agawid ka kit dita kasaritam nila kay mo. Di mo kunaan amapan ka iti ti lalakim. Awan mo't la generator na dayjay. Sakit laang ti ulo ti ipainakan ka. Anyan laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay, Angelica. Anya ba ng tinaramid mo, ah? Ninanang mat, kasangsangpot yu lang na puro ti ulo yo. Naipabarangay ka magayam manan. Kasla di kay nairwam mat nanang. Na, kasta nga rodan. Awaan ti plano nga agbalbalew, ah. Kastoy nga rod ti kinataok nanang, anya nga rod ti maaramidak ngay. Kasta ti kayat mau. Ti may babain ka iti intero a barangay. Anya kalaki di ma. Adalat tamot ti gagayam ko, ananang. Ada, ngaman manulaan. Kadwan ka nagiti kalugaran tayaw kat kagura da ka. Tinapatag, addagayam ko. Ay, jakam mo kan ka. Sadak ba't a chismosa? Saan matlaang a chismosaw day di tatang mau? Si kalaang mantikasta? Agkapi kaki di nanang. Siya kung ti makamaw amang sulbar iti parikot ko. Si kamagayam day tamasabat ka o Rosana. Naggapwam, napanak gimatang iti suot ko inton graduation ni Bobot. Ah, ay wide.
Agturpos gaya man ni Bobot iti kolehiyaw. Ay, wala na. Apay, kaslada parikot yaw. Ay, kasaduma nga maid. Mangibaba inday dyan nga Angelica. Ah, apay nana. Anya man ang tinaramid ti anak yo. Naipabarangay nga rod manain. Anya? Ada tinang ipabarangay ken kuana. Gapo iti kinachismusa na. Manan? Kat no na ipabarangay manan idi na palabas abulan. Binulad matan nga agsarsarita da kendi kapitan. Ay, nakababain nga raud. Narigat ti kastanana. Ay, naku nampay. Jack ambaw iti anak ko. Kasla agsakay do saan ama kamarites. Bagbaga amana na. Isusama ti first honor at chismosa dito'y barangay tayo. Apay nga ita kalaang Rosana anak, itay pa'y nga urayan ka. Pasensya kayong tatang. Nakiinistoryak pa'y ngamin kanina na Flora. Naipabarangay ka naman ni Angelica. Anya, Day ta makimarmaritis tumang ngamin ti paglaingan na. may samot na dya at tao. May samot na parikot ti barangay. Ay, day ta nga rod tatang. Diyak malipatan ti panagsasao day jay nga Angelica kanyak idikat. Ay wani, malagip ka. Inapa na kamutla ang iday. Isu ang kagura dagiti kalugaran tayo, takasta ti aramid na. No addaman mayat ang makigayam ken kuana, dagiti matlapada na chismosa. Anya ti plano, bubot anak ko. Agbiro ka kiti mabalin na pagtrabahuak, nanang. Saan ka nga board exam? Saan pa'y, nanang? Sika, no anya ti plano. Inton sumaro na taon langan. Tag-review ak pa'y lang, nanang. Ag-review ak kabayatan ti panagtrabaho. No anya ti panglakaam, iso ati aramidam. Ada ka di ammo mapag-applyam? Awan pa'y, nanang. Agbiro kak pa'y lang. Ay kat agsaludsod ka, kadagiti kalugaran tayo. Amang ano ada ammo da. O, nanang. Siya kung ti makaamo. Sa dino ti papanambubot. Sikamat gaya, manang Angelica. Anya nga ita naka-envelope nga iniga, ma'am. Requirements ko. Agabrod ka mat? Saan? Agbiro ka kiti pagtrabaho ki di sentro. Dati amok amabalin mo apag-applyan. Sa dino? Ijay sentro matlaan. Ho? Sa dino yung manang? Agpa-sentro ak inton bigat. No kayat no? Di agkuyog ta. Na, agawid ka matadagos anak ko. Kunak man no agbirok ka iti pagtrabahuam. Adda ti pag-apply ak inton bigat, nanang. Ijay, Tsak pa'y sigurado. Isuro ni manang Angelica inton bigat. anya, nagpatulong ka iti dayja at chismosa? Saan, nanang? Isumot din ng ibagang adda muna pagtrabahuan. Jack kayat amakisiningad ka iti dayja at chismosa, ha? Anyalakit din ni nanang. Trabaho lang ti makagapo. Siguraduam lang. Anyati ko na bitayan, Angelica. Agidan kayo kanibuba at ngagpasentraw. Wan nanang. Ika ba kagapaw? Nyalaki din ni nanang. Saludsudan na mo't aminan. Ada isuro ka pag-applyan na iti trabaho. Kita ama. Tamangan no imaritis mo ba jay taaw? Apay kumangay nga aramidak ti hasta nanang. Di ka man na nagar-aramid iti isyaw. Laglagi pam. Saan pa'y anasulbar ti parikot mo iti barangay hall? Di mo na yunan ta nakababain ken kapitan. Wan nanang. Danag yun aya.
Kumusta nga iti inaplayam at trabaho, anak ko? Okay lang, nanang. Kasi tapo, naawatak mat. Anya nga at trabaho, dayta? Opisina, nanang. Paperworks. Ay, katmayat ano kasta? Manuti sweldo yung ay. Minimum. Yung maanusan, nanang. Tinapatan kita na pagtrabaho. Temporary lang mitkit di Sa bagay, nasaysaya atin dayta, ngam tiag tambay ka. Kaano nga amang rugi ka? Hinton Lunes, nanang. Mala, agi na ka nga rudan. Tapno at dapigsam nga trabaho inton Lunes. Awan ka di pa'y ti apo ko yo, tatang. Awan pa'y, mate. Ne, apay ngay. Hindi maabulan na lang iti trabaho na ngam kanayon matan amarambihan. Ang mga no pinag-overtime ti musda, Overtime nga ruda na kanayon. Tinapatag kit adabayad na. Sikakit di mo itanakaw. Sabali nga rod ti agparparik na kanyak, tatang. Anya man ay naitangag parparik na kin ka. Amangan kunak no adamot ten kalukwan nga aramidan ti apo ko yo. Anya kalakit din Rosana anak ko. Saan mat siguro ang maaramid ni bubot ti kasta. Anyat amo yung ay tatang. Amangan kunak no adamot ten palimad na. Apay anarabian ka si kabubot? Kastoy nga min, nanang. Anya, nag-overtime kayo manan. Wen, Dinakman ululbudan si kabubot. anya kay lagi di mat, nanang. Ag saludsud kayo, ngam nosong batak, di yung matrangad patyan. Sa lodsudak iti bosyo. Wen, okay lang. Ora saludsudan nyo iti busmi. No kayat yo, ited ko pa iti number na Asin daw jay nagitulod ka anak kaw. Ay, kwa nanang. Ibubot sa mo day jay. Saan mo't nanang? Kabisada og ti ungor ti motor na niya. Isulaang nga ti kas ti ungor ti motor na dito lugar tayo, nanang. Sigurado ka asaan ang ibubot day jay. Saan nga rod, nanang? Mala, agpalas ka nga rudan tamangan kamutan. Imuna kamin anangan tanarabyan kamay. Ada ibagakin ka Rosana. Anya ti bagayo tatang. Ada ka na uti nakakita ka na Angelica kan bobot iti sentraw. Anya? Naka HHWW da ka no, Mike. HHWW? HHWW as in holding hands while walking. Anya? Abangan adamat ng tilimad a relasyon da. Ay, sana mabalin tatang. Anya nga rin ti maramidam nga ino adamat ng ti panaggusto da iti tunggal maysa. Ay, sana mabalin. Jack kayat ti Marites a manugang tatang. Jack itulok ani Angelica a first honor a chismosa ti masawa ti apo ko yo. Jack kayat a manugangan ti chismosa tatang. Period. Anya ti ibagam, nanang. Agtugaw ka pa'y, tagsarita taman itinalabat. Apay ka di ayan, nanang. Ibagam man kanyak tipod no? Adda ka di relasyon yo iti dayjay nga Angelica. Ha? Adda ka day. Awan, nanang. Di ka man agul-ulbod si kabubot. Adda nakakita kada kayo ije sentro. Kaya't mau tapayabak dito'y balay. Nanang, isungin limod ko ti kasta kada kayo. Amok kaming agungat kayo matlaang numamuan nyo. Anya kalakit din anak ko. Kas kala maibusan mat iti babae.
Nagado a babae dita. Dayjay pay lang mga Angelica tinagustuam. Inauna dayjay iti 5 atawan ngam iti sika. Oh? Tijak pay kayat. Chismosa dayjay a babae. Inaywanan ka iti manu atawan. Sa ita, kasta a klase ti babae ti maasawa. Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y kalsada, Angelica. Apay ka di? Adaywam ti anak ko. Anya? Amok nga dalimad a relasyon yo ka ni Bubot. Ne, saan kumamat akasta Sana kasken ka ti kayat ko ang maasawa na niya. Anya nga ro ti maramidak no ay ayatan mi ti tunggal maysa? Jak itulok akasken ka ti maasawa na kunakmanan. Over my dead body. Anya ti issue yung kanyak aya? Jak kayat ti chismo sa manugang. Anya? Kasaritam tuman ti anak mo na Ana Flora? Apay, anya man ang tinaramid ni Angelica. At da relasyon da ka ni Bobot, nana. Anya? Ibagam, taadaywan na ti anak ko, nana. Diyak kaya ti maadaan iti manugang amarites. Ang mga noaga pa kami pa ikitday. Sigurado ka kaday nga da relasyon da. Wan, nana. Ni Bubot mismo tinangibaga kanya. Anya? Ada magayam relasyon yu ka ni Bubot si ka Angelica. Asino mo tinakadamagan nyo itiday tanana? Iso ti maibaga ni Rosana itay. Talaga mo't day babae? Nagpampanunot ka kaday, Pinatulam day dya Bubot. Ay ayatan mi nga ro ti tunggal maysa. Wan ngam saan nga ron akasken ka ti kaya ni Rosana nga agbalin a manugang na. Chismosa kan tumangaman. Ni nanang mat, nagbalbaliwak mo na. Makisina ka iti dayjay abubot itamat laan. Di mo ipilay, tamangan no siyak ti apain ni Rosana. Anya ngay, nag-break kayon iti dayjay nga Angelica. Ay ayatak na Angelica, nanang. Ay sana mabalin. Inbagak matenken ka. Jak kayat ti maadaan iti manugang at chismosa. Nagbalbayo na Angelica, nanang. Patpatyamat. Ay na, pangaasim Bubot. Nakabutbutang. Amangan no iso ti maasawam kat imarites ng tukit di amin ang mapaspasamak dito'y balay. Iso pa'y pagparikutak. Saan ang mapasamak dito, nanang? Kasaritak to na Angelica. Ay basta, i-break mo dayjay a babae. Tano saan? Papanawan kan dito'y balay. Di mo ipilit ang makisina ni Bubot itinobya na anak ko. Ay natatang, jak kayat dayjay nga Angelica apara iti anak ko. Ang mga matno po na nagbalbaliwan jay tao. Kasano saan tatang? Di may ramraman to ti pamilya tayo iti kinachismosa na. Kasaritam ni Angelica, Basta, Amin tayo kat anda pagkatismosa na anak ko. ngam nalabas matan ti kinachismosa dayjay a babae. Pinulan to maya may pabarangay. Sa dinaw ti papanam. Iti ayan da Bubot, nanang. Anya ti aramida medjay. Kagura na kalangarudan ni nanang na agpakita ka pailaang manan. Kasaritak tinanang na, nanang. Naglawag maat asaan asikati kayat ni Rosana para iti anak na. Narigat maat mo agkalay sa kayaw kat gulong tumatlaan.
Saan nanang nagbalbaliwak nga rudan? No saan asikati kayat ni Rosana? Aklo naman. Dahita nga ngiwat mo ti parikot. Idi pa nga ibagbagakkan kasar dengam ti kinachismosam. Ngam natangkan mataulam. Nanang, nagbalbaliwak nga rudan. Ikan na kumamatay ti gundaway amang ipanaknak. Apod no ti panagbalbaliw ko. Anya ti aramidem dito'y balay sika, Angelica. Pangaasiyo, tadiyo kumamot lapdan ti ayan ayat mi kinibubot. Naa, mamin ano nga ibagakken ka asaan asika ti type ko a manugangan. Ulitak manan, jak kayat ti manugang at chismosa. Nawatam. Nagbalbaliwak matan. Saan akong akas iti sigud, anti? Kasanaw, no da kayo kanibubot ko ti agkatuluyan kat imaritis mo amin ang mapaspasamak dito'y balay, ah? Saan ang mapasamak dayta? Siguradwam lang, ah? Ano kasta? Maklon na kon? Di na kang pagsinaanan kinibubot? Ikan ka iti may salaang agundaway. Ikari, agbalbaliw akon tapno maaklon nakmot para iti anak yo. Siguradwam kunak manan. Maminsan pa'y amadamag ko nga dahi marmaritis mo dita. Saan to ang mapasamak dayta, anti? Kabaulak ti agbalbaliw para kinibubot. Kaya't ka di asawon dayta nga okay lang kan ka ti relasyon na bubaut kan Angelica. Uwan, paliiwag lang taday dyan nga Angelica, tatang. No ngay adda mangagmaw, Ay, talaga lapdak ti ayan ayat da. kasta anak ka. Ikam iti gundaway jay tao, tapno may panagnak na apod no, ti panagbalbaliw na. Ay, uwan, tatang. Siguraduan na lang apod no, ti panagbalbaliw nga ibagbagana. No para kanya, katadamot ti baseta nagbaliwan na. Ya kung makitkita dita waiting shed, sana kas ide nga inaldaw nga dalita. Nasaya at mat nga rod no kasta tatang. Jak kayat ti marites kunakmanan. Saan ka rumwar? Saanan, nanang? Nay, itamampay. Ipanaknak ko, apod no ti panagbalbaliw ko. Tapno maaklon nakmutan ni Auntie Rosana para iti anak na. Ay pagyamanam tainik kan na ka iti may sagun daway. Iso adyak sayangan ti gundaway nga intad na kanya. Agbalbaliw ako na talaga, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Hello? Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan nak dito'y trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawin. Ay katuan na. Umay kasukunan. Thank you, Manong Rodel. Uray arkila o ti tricycle mo. O sige, mabit lang tagpilos ha. Umaya kon. Mabit lang lakay. Asino timbawag kan ka? Ha? Ni Rose bakit? Awan ka nung amin ti pagluganan ng agawid. So may mawag. So kung nagkano'y di trabaho na. Anya? Naku na, nanghawan ka nung amin nilakay na amang sukon kinkwana. Anya? Sa nabalitan ako na naman nga arkila na kanon ti tricycle ko. Kita ang mga nuwagas na ladagita. Ah, anyot kaya't mo sawan?
Amok ti ugali ni Rose. Nagatgatal pa'y ngam ti pagigadan itinyog ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagalasin. Bakit? Anya kasi dito ka ibagbaga. Ala, ingkan. Tagawid kamot lang asigod. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Apayakas tamat ng titurong ti sa si kapilang. Ay no, nana. Amok ngamin ti ugali day ja arroz kat. Ha? Nagatgatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no, nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay paylaang at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon ken kuana. Ay, apaw, unay kan bilang. Awam mo siguro ti dakes na. Nukas jay nagpasukon ni Rose. Pagyamanam kit di taadan na pasadaan nila kay Mau. Oo, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. At dalat tamat ama paspasadaan nila kay ko nga oray saan nga awagan day ja Rose. Anya? Ay, maamok la talagang adda pa naggusto day jay Rose iti asawak. Ikal si bibiyag ko naktumat. Anya lakit din. Yagyaman ang kiti pa nang itulod mo kanya, aging ganiti balay Manong Rodel. Awan na nyaman na, ading ko. No dagiti daddo mga mina tricycle drivers, masadot damang itulod dito ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali dagi jay. Isuna dagiti awan na asida no maminsan ka dagiti pasahero. Ay puno day tamano. Mana, alaang mo day ti bayad ko. Dayta, uri saan mo nga ito ti barya? Ne, 200 pesos matayta, nakadun ngay. Ang laki ting! Payamon! Sa nabali, taaldang ti sweldo ita. Igatang mo dito iti prutas ng isang pet mo, iti putot mo. Ay, agyaman ak nga ruda, ating ko. Awan anyaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka amang itultulod kanyak. Aking ka dito'y balay no sikat ti pagluganak. Okay? Kanayon kamatan amarabyan lakay. Ah, Sa dino ti papapanamaya, tapay kanayon kamatan amala daw nga agawid. naikan bakit? Sa dino ay ti paggawa ka sa bali. Napanak ang nagpasada niyan. Anya? Intulod ko ngamin ni bakla, aging kaya balayda. Iso narabyan at di pa nagsublik ngay. Anya? Ni bakla? Intulod mo ijabalayda? Uy, abay, ada ka di parikot iti dayta. Ay una yan. Nagado ang mabalin na pagpatuludan si kapay laang. Anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na, awan mo tidakas aka ipapanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapan mo sinukon iti pagtrabahuan na. Sa ita, dayjay mat abakla ti intulod mo aging gayja balayda. Nagadum laga. Sapay na gadya tataw kat nagatgatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kadakwada. Kita ama? Ang mga no iti day tulod-tulod kun sukon-sukon. Kat isukit din ti pangrugyan, ti limad a relasyon nyo. Ikali kayo, biyag ko naktumat. Ay, awan mon pilang. Amin matan a pasaheros nila kay mo kapag imunam. Nalabas mo, day tapa nag-himon. Kasanumat nga minana. Iso aka na yung tirason na no apay amarabrabyan nila kay ko. Iso nga'y pagarup ko nga da sakit din saan anasayat nga aramidon da. Anya? Ay no, mamwakla talaga. Sana ngagpangadwa amang ngipos iti ruprupan ako nakmanan. Ay, na yan pilang.
Ay, pangaasim! Tasaan ka kumama nga agdardarasudos iti panggap mo nga aramedan. Tamangan no si kaki di ti may sagmak. Oho! Saan ko apanggapan ti kastoy? No saan kumakas jay ti aramid na? Nang runa da iti aros. Nagado ti mabalin na nga awagan. Ngam ni Rodel pay laeng. Anyat kayat nasawan? Aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na! Diyak ka amaw, no anyat ibagakin ka. Agawid ka kidain, taing ka aglutaw iti sangpitan nila kay Mau. Anya laki din. Nagalas at talaga ti ugali dayjay apilang, sipod pay. Ha? Tapay pa kay? Anya tinaramid na king ka? Agasang man, awan ti kamo amok nga adugayan ti sasawa na itiliklikkudak. Napanagayim imbagbagay ti kaaruba, agargaryak kano nila kay na. Anya? Ado tinangidanon kanyak iti kastaan na pan na imbagbaga. Ay, ti awanan bain na babae. Ay na, kunamutla no iso akaagaw nila kay na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun dayjay apilang. Saan nga aglablabos dayjay babae? Iti saan anasaya at amapan na ibagbagay iti tattao. No di na kayat nga idarom ko. Awan pa managnag na, ngam kas jaykit din ti mapan na ibagbaga. Bakay? Iso anila kay na ti awagak, no kas jay nga awan pagluganak. Takunak nga iso ka pa'y kumaamat gadan nila kay na. Ngam sabali madgam ti panangipapan na. Ti awanan bain a babae. Ay naku mare, saan lang si Kati pag-imimunan da di apilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare. Oray siya, kat napan namatla inis istorya agar-garye kano nila kay na, no kas diyang agpaituludak iya balay mi. Anya? Tauray si kaasaan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo ta na panagimon daytan? Anong babae? Babae ako no? Hoy, nalabos sa talaga. Nadapay na ayon na nga insecurities iti bagina. Saan nga mi na makaruurno si iti bagina? Naglos yan, tilangana. Anya? Iso nga amin lata na pasahero nila kay nakit pagimunan na, pati bakit. Ay nako, kaslakab sa tuwan numanong ti pangibilbilakin manong Rodel. Ngam dayjay mat nga asawa na, nagdakas, ti pa nagpampanunot na. Ay! Wan nga rod mare. Agasam man, napan-napay imbaga iti kaaruba, ama amuan na lakano nga pudno ti atap na, kat ikali na biyag. Ha? Asino ka no? Kat siyak angata, kanti asawa na. Wano saan? Sika, kanti asawa na. Ay ina, pakayangam. No bilang man takahit ko tagbalin akabit, wano number 2, saan akas kini Rodel pay laang ti pilyak, anya laki din. Anya? Kunamlan asino agwapo ta asawa na. Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Apay akas na tilang ang bagay. Ata ka di parikot? Kasi lang nagsangsangit ka mo eh. Agpuno ka man, Rodel. Ha? Anyat ipudnokin ka? Naturog ak itay napigsa ti Tudo. Natagtagainap ko. Nga da talaga chicks mo. No sana na dya bakla. Ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo. May isa ka dakwada. Pangasim tagpudno ka. Ay napilang. Pauna yan. Anya laki din ay da itang ugalin. Talaga analabusin da ita panagimon mo ah. Mapanagkakla talaga apudno ti atap ko. Ikalik piyag ko naktumat. Saan nga parang iti tagtagainap ko no saan apudno? Kanawan ti araramidam. Salpag kayo! Day, nagpipig sa tikim at gampumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubongam ah. No, ang daman ti rumbang agbutang. Dabaklak ni Rose. Anya, nagpipig sa tikimat. Ngabday takit din nalabas a panagim imod mo ti ipangpangrunam. Oho,
Di oray man kat agyamat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba indagi jadwa? Anya? Nagruna day ja aros. Adalang arudan asawa na. Ngam awag pa'y lang awag iti asawak. Wagas na day jay. Tapno gargaryan na ti asawak. Anya lakit din. Ay awam mon pilang. Dinadailan tinalabas a panagimon mau day takakaiso na panunot mau. Salbag ka. Aha! Ikakman ida iti leksyon. Anyat kayat mo asawan. I-post ko ti ropro pa da nana. Maruwam da. Tapno man sardengan da ti asawak. Awanan bain. Salbag! Parbangon pa ilang, si kamot kayam kumare. Ay na, uwan kumare. Tapno mom, sa anak ko na nakaturog iti may sa Arabi Ha? Tapay. Nasapa kami ngamin anak katurog kinilakay ko, idirabi Kunakon ket, iso asaan mo nakita ti impos ni Pilang iti Facebook? Ha? Anyat kahit masawan. Dito man Impos na ti rupa ta adwa. With caption pa Hala, nagitawanan ba'y nagatal? Nagatgatal pa yung samarit. Agasam man day tapa ng ipapay nakadata. Ti okis ti sabana. Ukis. Nagawan mo ti nabain na. Talagang nga impose na ti rupa ta. Ay, ukis nila katan. Nakababay na talaga mare. Kitaam kat nagatong tinagkongkoment Awanan, nadadaalan tinaganta namin pinsan. Gapulang itinalabas a panagimimon na. Awan mo ti kinapudno na. Paiman ta idarum ko man day ta babae. Ha? Wan mare, idarum ko talaga. Mangdadaal mo tan iti dayaw nga awan mo't pamanagnak na. Kunang matlan no kaaagaw ti asawa na. Naku namon mare. Diyos mio marimar, kampusan ko. Awanan kamot iti bain anya. Bagim laang ti asawam. Awan panggap mi amang agaw kan kuana. Maawatam! Anya? Nagturad ka mo tan anang i-post iti rupa mo iti Facebook. Sakat nagalas ti caption mo. Nagatgatal ngam samrid nga. Tarupa ma! Kwa. Hay napilang! Insecurities mo laang dayta. Iso akilaw ti panagpampanunot mo. Ay, No ti panagkunam kat baybayan mi laang akas talatan ti inaramid mo. Nagbidot ka. Itamot laang, mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarom ka man? ay kwa mare. Saan ko mamat Indelete ko matan ti post ko. Ay saan nakman na pagbalinan at nga si kapilang? Ura indelete mon, nalpasan na naibabain kamin. Nalpasan na nadadaal tinagan mi. Mabalin ka apa ikulong gapoy ti kasta nga inaramid mo. Anya? Yak amon anyat may bagak kitakin kapilang. Pangaasim lakay. Amo ka maawatan da kada bakla ken Rose. Pangaasim ta siga kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang sulbariti day taparikot mo. Total, si kamot tagararamid. Ha? Gapulang day tay tinalabas sa panagimimon mo. Ammom, husto ni Rose, iti na ibaganakan ka. Day ta panagimimon mo, kat adda na yun ng insecurities. Iso kasta ka, bakit? Anya? Iso nga amin ang makita mga ilugan ko iti tricycle ko, kat pagatapam a babae, kuno anya la dita. Anya nga ita? Pakaidardaruman pa yun, day ta nga aramid mo. Sulbaram, day ta nga problemam dita. Saan ka tulungan? Barang iso ti pagnakmam. Salbag ka babae. Ay saan? Saan na kamalalay tawan serbina apan nakisarsaritan bilang. Tapno mom. Pangaasim ko mamatan na. Saanan ang maulit tinaramid ko kada kayo. Oh, uray niya pa iti lablabidam dita. Nalpasan na naibabayin kami kineros. Gapo iti panagpost mo iti ropa mi iti Facebook. Aga samanta amin mo na tao masabat mi.
Kantyaw, kas kadaan niya dita, ti bagata. Apagin inagawan mi kano nila kay mo. Ay, saludsudan ka man, pilang. Apay, gwapo aya nila kay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw aya, kas kini Dolphy. Alaman? Ay, kwa. No da kami nga igurot. Ay, panuukam si asawam. Maawatam. Nagawa na ba ino? Ay, Saanan ang maulit? Promise. ay! Ora niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikasmikin ka? Ita, lakamam mo't ati maibabay na kasi tinarabit mo. Nilaki iding. Marignam ita, tinalabas apong tutdakan ka, pilang. Nana, agasam man, tauray nila kay mau, kat saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di nga benan. Parikot kong arod, nana. Kasanungay no may kulungak, gapo iti inaramid ko apa nangipost, iti ruprupa da. Ay kaanya nga rod ngay, no isuday tati pakay kulungam. Agamiris ka man, ngamnalpasan ti amin. Day tati bunga tinalabas sa panagimimon mau. Ay, awan pamanagnag mau ngam nagturad ka ki din anang ipost iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalaka nga raud. Ala, saan ka mauma mangipakita kadakwada? Anagbabawyam ti inaramid mau. Bareng at dapay nga batbatay nga asidakan ka, pilang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.